Početak je 19. veka. Beograd se ubrzano razvija kao urbano jezgro, prestonica, novi, modern grad. Turci još uvek vladaju Kalemegdanom, ali gradska kultura se menja. Iz turske kasabe Beograd prerasta u evropski grad. U središtu svega toga Miloš Obrenović, prvi knez slobodne Srbije, gradi novi dvor za sebe i svoju porodicu. Na Kosančićevom vencu, na mestu stare Varoš kapije, niče novi konak. Knez Miloš nikada nije živeo u njemu, ali njegova porodica, knjeginja Ljubica i sinovi Milan i Mihajlo jesu. Konak knjeginje Ljubice postao je njen dom od 1831. godine pa sve do izgnanstva Obrenovića iz Srbije. Konak je danas muzej koji priča priču o nastanku građanske klase u Beogradu. Vođen imenom ove hrabre, jake i energične žene, ostao je jedna od rijetko sačuvanih zgrada iz ovog poglavlja Srbije.